با درود از استودیوی مرکزی رادیو زودی برنامه خبری 15 می رو من شالوی گلخوجه از برای تقدیم میکنم. نخست سرخطی موضوعی امروز. لукашенко ба душанбе омад. эмомалӣ раҳмон умедвор аст ки дар оянда табодули молу коло бо беларус тақвият меёбад. амрико сафораташро дар байтулмуқаддас боз кард. фаластиниҳо эътироз доранд. шӯрои амнияти созмони милал вазъ дар ховари миёнаро баррасӣ мекунад. либосҳои мактабӣ танҳо аз ширкатҳои ватании волидайн қарздор шуданд. корхонаҳо дар ҷамъоварии маблағ мушкил мекашанд. بعضی مکتب‌ها میگیرن بعد دیگه نمیدونم که دیرکتورای مکتب استفاده میکنن اصول آخر است دیگه سر وقت آورده نمیتونن. имрӯз дар пайи мулоқоти президентони тоҷикистон ва беларус дар душанбе 15 санаду созишнома ба имзо расид. ду кишвар ба истилоҳ харитаи роҳро қабул карданд ки ҳамкориҳои ҷонибҳоро дар солҳои 2019 то 2020 дар назар мегирад. александр лукашенко раиси ҷумҳури беларус шоми дирӯз бо сафари расмӣ вориди душанбе шуд. мумин аҳмадӣ бо тафсилоти бештар. ضمن سفر رسمی الکساندر لوکاشنکو به دوشنبه او را امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشواز گرفت. دو طرف بعد مراسم استقبال در کاخ ملت مسائل همکاری های دو جانبه از جمله زیاد کردن مبادلات مال را بررسی کردند. امامعلی رحمان در این ملاقات گفت که تاجیکستان به مناسبت با جمهوری بلاروس اهمیت خاص می‌دهد و امیدوار است که در آینده تجارت و داد و گرفت میان دو کشور تقویت می‌یابد. مبادلات مال میان تاجیکستان و بلاروس زیاد نیست ولی سالهای اخیر به تدریج زیاد می شود. در سال گذشته دو طرف در حجم بیشتر از 30 میلیون دلار داد و گرفت داشتند. تاجیکستان در این سالها برای ساختمان انشاءات‌های انرژتیکی از بلاروس 1000 ماشین بارکش و کلان ساختمانی و تجهیزات استخراج معدن خریده است. قرار است در جریان سفر الکساندر لوکاشنکو در ناحیه حصار یک کارخانه بسته‌بندی تراکتورهای بلاروسی افتتاح شود. ضمناً ба гуфтаи ҳамкорони мо дар миёни санадҳои имзошуда байни тоҷикистону беларус созишнома миёни вазоратҳои умури хориҷӣ, умури дохила ва беҳдошт дар бахши фанновариҳои навин, миёни вазоратҳои саноат, ҳамкориҳо миёни кумитаҳои ҳолатҳои изтирорӣ ва ғайра будааст. ҳоло дар беларус садҳо донишҷӯи тоҷик аз рӯи барномаҳои виҷаи ҳукуматӣ таҳсил мекунанд. беларус ҳамчунин яке аз харидорони маҳсулоти кишоварзии тоҷикистон ба шумор меравад. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. мумкин аст дар ояндаи наздик моликияти гулмурод ҳалимов полковники фирории тоҷикро мусодира кунанд. парвандаи фармондеҳи тоҷик ки моҳи апрели соли 2015 ба сафи гурӯҳи давлати исломӣ пайваст барои ирсол ба додгоҳ омода шудааст. бар асоси тағйири наве ки ба кодекси ҷиноятӣ пешниҳод карданд бояд молу мулки онҳое ки дар ҷангҳои хориҷӣ ширкат мекунанд мусодира шавад. ислоҳотро ҳафтаи гузашта вакилони маҷлиси олӣ қабул карданд. додгоҳ ҳамакнун дар баробари содир кардани ҳукми зиндон дар ғайб инчунин қарори мусодираи молу мулкашонро низ мебарорад. айни замон сарнавишти гулмурод ҳалимов маълум нест, ҳарчанд дар бораи марги ӯ чанд дафъа гузоришҳое нашр шудаанд. аз мавзӯъҳои ҷаҳонӣ мегӯем имрӯз аъзои шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид барои баррасии ҳодисаи хунин дар ҷараёни тазоҳуроти фаластиниҳо гирди ҳам меояд. тазоҳуроти фаластиниҳо дирӯз бо интиқоли сафорати амрико аз Тель-Авив ба байтулмуқаддас баргузор шуд ва даҳҳо куштаву садҳо захмиро дар пай дошт. тоири сафар мавзӯъро идома медиҳад. амрико дар байтулмуқаддас бо тантана сафорат боз кард. ин қарори раиси ҷумҳур Доналд Трамп буд ки нахустин шуда ин шаҳрро ҳамчун пойтахти Исроил эътироф кард. Дэвид Фридман сафири амрико инро ба меҳмонони маросим ёдовар шуд. بسیاری‌ها زحمت کشیدند که این روز فرا رسد. باید به همه آنها تشکر گفت. ولی در اصل این واقعه تاریخی به شرافت شجاعت و ارزش‌های بلند اخلاقی یک نفر امکان پذیر گشت. ما باید از دونالد ترامپ منتدار باشیم. دونالد ترامپ در مراسم در بیت‌المقدس حضور نداشت و تنها مراجعتی ویدیویی کرد، اما دخترش ایوانکا ضمن افتتاح سفارت سخنرانی کرد. ما رسما و نخستین بار شما را به سفارتخانه امریکا در اینجا در بیت المقدس پایتخت اسرائیل خیر مقدم میگوییم. تشکر.
تا این دم سفارتخانه‌های خارجی در تل آویو مستقر بود. کش دادن سفارت آمریکا به بیت المقدس جهانی عرب را به خشم آورد، چون که فلسطینی‌ها قسمت شرقی بیت المقدس را پایتخت کشور آیندهشان می‌دانند. در مرز غزه و اسرائیل فلسطینی‌ها تظاهرات کردند و در نتیجه این برخوردها با نیروهای اسرائیلی 51 نفر کشته شدند و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. бармегардем ба тоҷикистон. субҳи имрӯз ҷасади суҳбатуллои 4 соларо аз дарёи кофарниҳон берун оварданд. бародари 2 солаи ӯро ҳанӯз пайдо накарданд. сайрам холова, сокини 23 солаи ноҳияи ҳисор ва модари ин кӯдакон, онҳоро ҳафтаи пеш ҳамроҳи худаш ба дарё андохт. дирӯз сайрамро пайвандон ба хок супориданд. то ҳанӯз асли худкушӣ маълум нест ва мақомот мегӯянд ки ҳодисаро таҳқиқ доранд. барод юсуфӣ шоҳиди дафни модари тифлони хурдсол буд. баъд аз зуҳри 14 май ҷасади сайрам холоваи 23 сола дар оромгоҳи деҳаи сунбулаи ҳисор ба хок супорида шуд. ҷасади ин зани ҷавонро ки гуфта мешуд худро бо 2 кӯдаки хурдсолаш бо қасди худкушӣ ба дарё андохта буд, субҳи ҳамин рӯз аз ҷамоати ориён 30 километр дуртар аз маҳалли зисташ аз дарё пайдо карданд. اینا مخصوص اینجا گذاشته است که مردم اقلا آگاه شوند که ما همه آگاه رفتیم. ҷасади сайрам баъд аз ташхиси тиббии судӣ ба хонаи волидонаш оварда ва аз ҳамонҷо ба хок супорида шуд. صبح که همین کار شدگه همون بگاه نزدی وای همشیره تیبی فرزندش رو برده سوزاندارو کرده آمدگی بوده است. натиҷаи аввалияи ташхиси тиббии додгоҳӣ нишонаҳои марги маҷбуриро дар ҷасад мушаххас накардааст. همشیره تیبی میگه یک دختری بود که یگان کسلی نداشت، نه کسلی روحی نه یگان چیز نداشت. میگه همه خیلی наздикони сайрам мегӯянд ки ҳанӯз дар бораи қасди худкушии ӯ чизе намедонанд. این که لط کردن یا که حقارت کردن یعنی نه گوشم قصی شنیدم نه چشم قصی دیدم. یعنی یگان خلوتی یگان گپ نداشتم من نداشت. 4-5 روز همه روی جاگشت قرآن خونسه пешвони сайрам холова рӯзи 14 май дар тамоми сару садоҳо дар мавриди ин ки ин зани ҷавон дар хонаводаи шавҳар азият мешуд рад кард ва ин ҳама фарзияҳоро туҳмат номид. гуфтам ки виҷдони пок гавзандар ко пурра ҳақиқӣ гавзан кор. худо як ягона ҳамин зани шавҳар 6 сол 6 моҳи шушумай ҳамин муносиби хушдастан ки дидиги одам вер ҳавас мекард. ин ҳарфҳои хуштомани сайрам дар ҳолест ки волидони ин зани ҷавон ҷасадро ба пайвандони шавҳараш надоданд ва хостанд дар маросими ҷаноза онҳо ширкат накунанд. бозпурсии хонаводаи шавҳари сайрам аз сӯи мақомоти тафтишот идома дорад. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. 15 май дар тоҷикистон ҳамчун рӯзи оила ёд мешавад. дар ин росто мақомот ба парлумон пешниҳод карданд ки барои ҷилавгирӣ аз издивоҷи ноболиғон муқаррароти қонун сахттар карда шавад. ташаббускорони пешниҳод кумитаи кор бо занон аст ки мегӯяд бо ҳар баҳона ба шавҳар додани духтарони то 18 сола ва ҳамин гуна мизони талоқу таваллуд дар наврасӣ зиёд шудааст. сарвинози рӯҳулло мавзӯъро шарҳ медиҳад. кумитаи корбозанон ва оила ба парлумони кишвар пешниҳод кардааст ки кодекси оиларо ислоҳ кунад то ба гуфтаи мақомоти кумита пеши роҳи сӯистифода аз он гирифта шавад. марҳабо олимӣ муовини раиси кумита ба радиои озодӣ гуфт солҳои ахир мавридҳои ба шавҳар додани духтарони 17 сола бо иҷозаи додгоҳҳо зиёд шудааст ва дар баъзе маврид сабабҳои иҷоза додан ба чунин издивоҷҳо бемантиқ аст. ба гуфтаи ӯ бисёриҳо бо ҳар баҳона духтарони худро дар синни то 18 солагӣ ба шавҳар медиҳанд. бояд дар қонун ҳолатҳои истисноӣ дақиқ оварда ва аз қонун сӯи истифода сурат нагирад. дар тоҷикистон ки бар асоси қонун издивоҷ фақат баъди 18 солагӣ мумкин аст, додгоҳҳо дар ҳолатҳои истисноӣ иҷоза медиҳанд ки духтарони
то 18 сола шавҳар кунанд. Аммо ба гуфтаи мақомоти кумитаи корбозанон ҳоло хонаводаҳое ҳастанд ки ба додгоҳ меоянд ва мегӯянд ки мо шароити хуб надорем ва бояд духтарамон шавҳар кунад, ё мегӯянд ки ба фалон беморӣ гирифторанд ва бояд духтарашон издивоҷ кунад. ҳоло дақиқ нест ки парлумони кишвар пешниҳоди кумитаи корбозанонро барои тағйирот дар кодекси оила ба инобат мегирад ё не. Агар ҳа, ҳанӯз замони баррасии он мушаххас нест. сарвинози рӯҳулло буд ҳамкорам аз душанбе ки барои шумо гузориш медод. зимнан издивоҷҳои бармаҳал ва аз ҳам пошидани оилаҳои ҷавон дар Тоҷикистон солҳои охир ба як мушкилоти доғи ҷомеа табдил шудааст. тибқи омори тозаи кумитаи корбозанон танҳо дар 3 моҳи соли ҷорӣ беш аз 3000 хонавода аз ҳам ҷудо шудааст. пажӯҳишҳо ҳам нишон доданд ки 44% духтарон дар Тоҷикистон 19 сола нашуда издивоҷ мекунанд ки дар муқоиса ба 5 соли пеш 5% зиёд будааст. барномаро идома медиҳем. дар вилояти Хатлон даҳо хонавода аз як ширкати таҳиякунандаи либосҳои мактабӣ беш аз 20 000 сомонӣ қарз доранд. нигаронии ин волидайн аз он аст ки барои соли нави таҳсил қарзи нав зам хоҳад шуд. чунин вазъият баъди дастури вазорати маориф дар бораи харидории либоси мактабӣ аз ширкатҳои ватанӣ ба вуҷуд омадааст. ҳарчанд дар гузашта харидани ин гуна либосҳо аз бозорҳо иҷозат буд. чунучарои ин мавзӯъ дар гузориши Абдулла Ашуров. худойназар Сатторов 3 набера дорад ва аз низоми харидани либоси мактабӣ норозист. манзури ӯ муассисаҳои таълимӣ ва шуъбаҳои маорифанд ки волидайнро маҷбур мекунанд либосҳои мактабиро аз ширкатҳои мавриди назари онҳо бихаранд. ай мактаб бихаред мега, ай мактаб закат мекуна, закат мекунам баъд ҳамҷа мехарам. اگر بزرگ خرید شما در ارزان نیست کم ارزان میاد لیکن همین این ماموریتی همین نوحیه نمیمونه. حالا در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان موسم بستن شرطنامه‌ها برای سال خونش 2018 ادامه دارد. ریاست معارف ختلان میگوید الکی با 49 کارخانه ولایت برای دوختن لباس مکتبی برای زیاده از 408,000 خواننده شرطنامه بستند. این الکی حضور 100% تشکیل میکنه شرطنامه بندیش. رفت اجروین اکن موهای در پیش سوده معین میگردد که تا چی اندازه اینو اجرویش میشه. امسال بار اول است که جای مکتب‌ها شعبه‌های معارف با کارخانه‌ها شرطنامه می‌بندند. بعضی مکتب‌ها میگیرن بعد دیگه نمیدونم که دیرکتورای مکتب استفاده میکنن اصول رو خلاص دیگه سر وقت آورده نمیتونن. وابسته شدن والدین به خرید محصولات کارخانه‌های دوزندگی باعث پیش رفتن تجارت میرزا سعیدوف شده است، اما در جمع آوری پول مشکل دارند. سال گذشته فقط از ناحیه باختر زیاده از 8,000 لباس مکتبی کارخانه او را خریدند و امسال الکی برای خوانندگان 14 ناحیه ختلان فرمایش گرفته است. اگر کاستون برو بیان 250 اینو تا 11 ای 5 تا 8 190 سم بروکو کاستونش از صنف 1 تا 4 175 سم. ساکنان را وابستگی از محصولات گران کارخانه‌های دوزندگی نگران کرده است. هم یه سر لباس بخرن تا 2 سال بپوشن. هر سال مجبور میکنن که هر سال نو بگیره. ای مکتب نخرید درس نه طلبه. وزارت معارف تاجیکستان از والدین طلب میکند که لباس‌های مکتبی را تنها از کارخانه‌های وطنی بخرند. این دستور چند سال است باعث سرگردانی پدر و مادران شده است. و خدمات давлатӣ оташнишонӣ дар заминаи вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ба дари ну боғчаву кӯдакистони шаҳри душанбе муҳр задааст. ин хадамот мегӯяд фаъолияти кӯдакистонҳои мазкур муваққатан боздошт шуд. ба гуфтаи ин хадамот масъулини ин кӯдакистонҳо дидаву донистан мунтазам меъёру қоидаҳои бехатариро риоя намекарданд. дар пайи рейдҳои хадамоти давлатии оташнишонӣ 42 мудир ва масъулони боғчаву кӯдакистонҳои пойтахт ба маблағи наздик ба 37,000 сомонӣ ҷарима шуданд. ва бинандаи азиз 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён расид. чанде аз гузоришҳои мо дар барнома имрӯз ҷо нашуд. фардо барои шумо пешниҳод хоҳем кард. сипос ки то охири барнома моро танҳо нагузоштед. хабару гузоришҳои аз ин бештар дар сомонаи мо ва озоди видео ютуб дар ихтиёри шумост. то барномаи фардо худо нигаҳдори ҳар яки шумо.